Mereka secara pribadi permintaan menabi kacong Idi Darsum lintas Pantura kurang begitu memuaskan. Gak ada kata panggunan tak napa sepenting dipanggil. Cuma permintaan dari Abah Edi dari Bapak Sumarli, di antaranya Bung Haryono siaga di panggunan Kampung Aman Tegal Bangsri sebagai calon Jumat Pahing di rumahnya Bung Haryono. Tetap alamat Malabeng Dejo, pindah tempat di Compon Diri Papringan Tayub Alamalang ala Tenggeran. Kepada Umi Haja Hamima Ning Suliha Ning Sri Wulandari di Paputri belum gula meduruan sih. Tak ngulang Diva ajar ya lip benden tade gitu. Duta kelar bulan mikir Umi Mikir apa kan? Sake ate bulan ma'alonan ring nati Aubel sayang elang lah ya. adalah Elang nama Tresno lah. Malam mangken Pak Sumarli sareng keluargana apa kan? seneng atena On laon abetretan ni kapong apolong kapi Pak Sumarli malam mangken banyak besen naring sepo kinjong adiki dari tamban tadi ya. Halo. kinjong mo Pak Sumarli mau beri Teh beri dan teh. edon deh aku lu di Jong Kampung Aman Budi Jenomena tak minum sekali asmati ada teh kakek aja Wes lah. lah Sarat tidung bola ponte dong. Mentak ngedeng ngale karo maka ngale karo tarigi aduh penting gila cas mau lah nabrai lah siap oke Sarang icung bentika bola baidi Kak Sumarli ini kok bola pon ngecung terus Umi Mentak pada Kang Mus di sepanarema Mentak pada Kang Zaini Adi Mirun sepanarema Bula tera Umi Japolong ngaring netin Nyabara-bara arena Dunga timur kelare nyangsang sayang Jarak berapa salihan di kamu natena Apa Kang? Nampak Naomi Hamimah Iya pikir seposang lebau Bau Cekaro duare ayo genduk Bola coba pita Abah Edi di demo Abah Edi tuan rumah Kira moro ngelencang sip kene mana Sri kurang sini Bola apit bantik Abah Edi setak katemu Rasa kerong bula pon pada bede Pon pada bede Somar dalam Umi mak masang raja ring datin Terus darma Kak ngalak tembe bula mandi ya. Pokok gelem can Abah Edi dikatoro oca masih sampai kerapan mae jual sayang ada aku Galarina cecer nyang sang Kak Sumarli
cak nanangka sabenare ben 3 bulan maeka posang lantaran aku nudi tambah Budi AS cek terona numpak Honda setanter mak lampu miring abasalihan terbesar cek terona bulan noro atika saking sayang tika adik na ore harap lek jek sekejap lek ngampong ya somor dalam ekoro kata Umi Hamimah terus darah mereka ngelak tembak bule mandia pokok telema toro oja masih sampai maju wale kari seloke le mon sedalam ekorok kata ngalak gele ngalak moria boleh kelema baji di toro odu oja terus le syokora boleh cek ya sia so aduh cek ya sia aing bening somber mate kake baye mak bersamburan mone kening Umi Hamimah dikesenderalake kage bayar apa janabab salihan kake baye mak berleburan sayang kage berleburan lebur lebur leburan Haing lembur malah ngareka nyampat poter bula mak Kon Trisno. demora menoreng Tegi lembur kang senento neko mak ning saare lamone sarasa omora mak saomora ye mimi dulu perajakan banda besar lona lonta dek lo Cina jauh kak jauh sajik ke gula polong bantika Umi ala lakon yang datin beda tetina ongkuan tak kak aduh banyak utang lale yangku bila jelap jepok sapok kang senento nekok marde mak pangen duen dorong mami bila karep di kakak Sumarli abai di kabule cek kok takok nyara pakarep ongkuen naba salihan sepa ongkuen naba weh tres repenya na Isabella Umi yo bener pada Bandung mah enang gele terus darma kak mon pitena jan kampung aman dikajak toro mong tak burung dikaben bule tak kira tiga ape saben bule ngabejeng sebut tak nemo songko pangeran nabula bae di tak terona bengan nabangong ku basalihan tak gelem nyapo ye Dumon apa terai gunung abasalihan mon kerua te mararato ring gendeng mon kerua te mararato mon kerua kang senento te mararato tika napa Bung Haryono malam mangkene kana bingung ring gendeng
mon jaman pon maranika masih jauh maesa ria saya masih jauh cuma esaria nantar gunung ngalak nyaruan kajeng lajeng daun nangka ate bingung bule abai disetak karuan ngekaratika cuma rajeka Batur Swandur atas penghormatan Bapak Sumarli selaku tuan rumah yang ditempati diantaranya Abah Haji Edi sing duinol sanga tidak ketinggalan dipendampingi orang nomor 1 penguasa desa Leces Kilura Zainal Abidin pribadi masih keluarga besar sekaligus Abah Haji Salihan selaku sesepuh tokoh terok 4 kabupaten asal Tegal Randu Bapak Kampung Aman saja Bung Haryono 3 serangkai Jumat Pahing 26 Desember diantaranya sebagai promotor lintas Pantura Mas Edi Darsum dan kawan-kawan. Karena kekiranya sang siasa rencana nangka benarnya ika bosan dan kaulah peranatika bila mencap bila mulang bila mulang ngalot terkik kalau rong ngalot terkik kalau rong ikasang jaring lagi parambek mola ika saja parambek mola semakin penuh dan kalimah tekak ngapolo hari-hari lancur lancur tekir kulung sikit lama tekir kulung kiamas sikit lama Kelebun Pondok Ulu Karakan kare kadung talonjo kare tenekala kadung talonjo mana tak teti tenekala Bapak Sumarli saudara monggo nyonya muda paling muda umur 2 deh iya bocil kita joplak Nitia dikin mah tak nitia nite pare kau leperisa lucu ada yang ketinggalan Kang Ion Markadi pos sakit tengah
nangin terus kadengan. Masa iya? Nape kejek kabule tiga. Aduh nape main. Lamun main madeka Roma. Madeka Roma. Keterana loro pakanen le On laut. soro pege umi mak soro korong Terus diremek Kak. pikir nakang Lurah Zainal mak ngapo sangin Iya. masih sekejap jan abasiham pokok apolong sayang montengki wiwit tak nangga tanda nikah turunan dari Pak Joyonon maajen ada emah Lamun terak-terak nyamporongga ege Pak Amak dadi mate. jering maajen tangkan jere Lamun perak benare Kak Senento gun perak apolong. tinggi jenal bulan sorah Perak tiga tetila kena tetila kena. bintang napa umi mak senyak ropok reng datin Iya Kak. mengerua bintang nang kele tika napa umi hamima ikala tako Bede. monojak naring datin nih serka bula sayang coba kilura Zainal Abidin dipanggil Kampung Jabar harus naik kasih campur samati tingginya beriti permintaan si Andi Bulan Zorah kasih saya lecet non tayung Ngalesarama angin mordece. siap Kamaya juga ngala atau di Tresno bengkok mare kok mare enom lah sayang mabuk apa mabuk saya kebuah sugeng gemblak Mone sara bulakang senento Mone sara mak tade pade ya Saking coba sayang Kilura tiga Zainal pon Kilura beda Zainal Abidin Saking sayang ingkang kagungan beda caca jiwa sak leces tak langkong masih lagan Pak Kalih tenggina Lampin celeng Pak Inggi kelambi pote diwalik lebih celeng penting kita mulai berarti seneng Laila Buen ya Diva Laras Roni Satik Tarik mah he a e he a e he a e he a e ha e ha e ha e ha e Kelambi pote aduh cek gentengnya tersapana ce alosa pacelena tika ce lemesa sing abes pade seneng atena mami semadu aduh cek manisa sangat ngajalan aduh cek pantesa olah tingkana
dikacik sopana sateje pada tero kenalan ate seneng ngedetika orang kelampi putih beri ketemu sanoto karong pole siang dan malam dikasih pikire sanoto tiga getong na ate seneng ngedetika beri ketemu sanoto karong pole siang dan malam dikasih pikire sanoto tiga getong na ate hingga cincina tiga tak bekal jongo jawa dek bule cek senengan hati bule tak pada beno jakna dek bule pon malopa aduh cek kena sanoto bosnya pusing tegenya berdiri semua. Kakek nginopi gelak ganjan. Man. Aduh, seganteng sera asmana. Tresna putra nikah orangnya Tegal sono kalem kena aduh dia mereka dengan beria aduh dia mereka iya dari mana Ares aduh segandang sera asmana cio aduh segandang sera asmana Tresna putra nikah orangnya Tegal sono kalengku enak mimik dulu jo acelulun tadi Mas Karno Putra mau Jais Maholik sudah Depak Bera
Tresno putra aneka orenga ategal sono kalongku enak. Aduh seganteng seras mana Tresno Putara aneka asmana tegal sono kalongku enak. Ayo Aduh Rambane Aduh iya Ada rambane Terabana aja nih mari gaduh Ares terbaca aduh rambak Kang Tresno putra aduh rambing aduh rambak aduh rambing aduh rambak lancang marah terana terada pau yo aduh rambing so iya aduh rambak Gio so iya lo aduh dok rambak Kang Tresno nasib abah bulan aduh dok rambak Kang Tresno putra nasib abah bulan marani kodu makna lakona melasaki masalah jengah so iya Gio so iya aduh rambak Kang Tresno aduh ramping aduh rambak Kang Tresno putra aduh ramping aduh rambak aduh ramping masang jala edademang atur sepadun aduh talang Kang Juni hepok sapo Senin Klebun bulan Sampar 2006 lekor Bula abit tak nginom jemo bola abit tak nginom jemomi jangkera morongga nelencang dede bula abit banti kata ketemu rasa kerong so pada beda pikir kerong pon bade bede aduh talang adik Mas Hendra Batas Jatim bila jelap dikaduk cepok sapo
bila jelap dosa bok sapok umi nek kok marade mepangin duwen bila karep kang ajuni tika dujak kok takut nyarapa karep sepak ong gue boleh terong se along polong umi aduh talang kang mas juni mimik dulu Galampina mak potet talang Galampina mak pote tolang kanceng celeng duma ededena mon cincina kang indra ngajak maelang mon rasa seneng ban bulan elatinena masih jauh Esa Ria aduh talang dek Mas Hendra 87 ngare-are lalancur teger kulung ekalamaan teker gulung ekalamaan lamun kare kang indra tiga ngocak talocor lamun burung kabule tiga seberama kang juni lamun burung seberama aduh tak kelan duse mikerele aduh talang kang mas juni hepok sapo rancak pande rancak nanangka monreng nicer napa tampena umi rancak pande duma rancak nanangka ebes rabes rancak panjelin rancak panjelin mon sepande rancak panjelin aduh talang sayangku Hendra 87 tiga tak ada kabula tak kira maksa tak ada tek kening baksale bula karo katika kampung ngajeling tika tak ada ula tak kira maksa ka perak ula kampung ngajeling perak gula ngampong jeling le aduh talang kang mas juni Senin Kelebu rupa serase andi sape mon la malam maki yombera seratika kak jenih se andi lagi paras le salah gandeng atika atena sabar orang gendeng atena sabar aduh talang
Dik Mas Hendra Patas Saratika Jatim. satilang Kang Indra Saragir dengan tiga Atena sabar Terus waduh. Es lelen umi selawe siji ora sida dikawin selawe siji Kok larang mas? es lelen ning Suliha Terus? selawe loro ora sida dikawin kok tambah guru. Oh iya. Hesrelen mas selawe limo durung dikawin riko kok ngejak lunga. Duh direma boleh semotor pak seto horeng lagi panutan bulan. Es lelen Saputra Mak Cek Mirana montak manis korangku lena elen kaalen nak kanak pondok wulu Mak Cek Sarana aduh montak nangis orang tuana. Kelarena keker nyangsang senyangsang rencana nangka kapa sadika Mat, lamat. kapa sadika So pergi cakapnya sih samper sarong le mak kabebena ngalak minyak dumpang ngapelar elen ka alen nak kanak pondok ulu mak Cek Sarana dumon ingat rasa tak kelar terabu lagi rokok anipa Berak, berak. badan ngekota teteran bulan rok laban tika saya tika Jalalalalalal. Bareng taeles ning kagebay renting asa sebe kagebay ande mon manteles ning Suliha mak tambaratin dikapatolos ni serka bulan menodang jeret peret kang mas peret don jenapote tika manteng kau boleh jalere helere kang abalin napole asa tanang le biru poncana dotek kening kabede terong sayang niko kanak niko jauh di sana dotek kening ketampe kerong dompet dongen kiamat sangko nyempal setak tau kang mas leteh na leteh jong kejongan abani keng sabar sakit tak tau tikan kak narayaki So. nate aing bening ning Suliha mak sumber mate kakebaya mak pangobesen mone kening dikale jander alake saumura kebaya besa besen atur suwun atas penghormatan adik Saputra.
berdiri semua. Tuh Diva, ayo. Ning Sri, ayo. Ning Suliha, ayo berdiri semua. Apaan lo? Apaan dejo? Siapa ke Ibu Dina? Ojen nyong becah. Kalam benak kening minyane. Kalam benak kening minyak. Mana minyak dompet jalan. Kilura Agus Muklas nikah orenga. Benar nekat nesing. Iya. Benar nekat. Jolololol. Taresis. Tisalakundi kalongku enang. Hea. Iya. Kalam benar. So. Jololol. Abi. Pancen genteng nikah ropana. Mimi dulu. Aduh, udah sidul. Mimi dulu. Maju amole Pak Lurah Gus Muklas. Mole mare. Gempar tambah getaran nikah promotor. Iya. Mimi lagi. Tinggi Agus Muklas nikah orenga. Jalul Mimi lagi. Iya. Arak bro. Tisalagun di nikah kalongku enang. Kere-kere kadang tanpa getaran nikah promotor. Iya. Asik. Taresis. So. Pancen gendang nikah ropana. Kilur Agus Muklas. Taresis. Iya. So. Isalagun nikah longku enang. Siapa guriko gerak kena? Iya. No nyono. Iya. Sakit ada pancing. Oke. Matur suwun.
ngojek apa Sarip? Oh ngojek kah? Apa lah? Kakak, Iya le. kak, Yud. ojek kak kak. Dari di mana le? Dari Pondok Bolo ke Sumber Kari kak. Kapan dah ulu sumber kari Pak Polo Ebu le? Macet larang. Apa motor kan ke kaki? Jalatina komplit itu bensin kak. Iya. Biar tok. Oh di le. Teh dulu kak. Maju rebut le. Oh iya, ada bukti kak. Ayo dina ya kak ya. Maju rebut pola becah alap le. Enja tak pecah ki. Kosot le. Gereng. Siang malam halak koning pinggir embun. Nyari penumpang le. Male tak bayar, male tak mungkuk. Minum dulu. Iya kak minum. Ah coba Irfan Ditya sini. Oh. Bos Asun produk Kalimantan punya. Promotor tembak lari. Oh. Ada nagun mengi. Siang malam halak koning pinggir embun. Bau ojek semesti nyari penumpang. Nyari buat le. Penumpang ratin keberapaan. Tak mikir masalah ongkosan. Ate seneng rasana tak karuan. Jalan santai bermula sambil mong-omongan. Sambil atik tokan. Iya pacaran. Atena seneng kabai rayuan. Celulun. Aduh jumana laku tiga kotu tangas tiga alihan cek norot tenang sena setan dikuda mesti kotu engan tiga pon andi bala tiga sengate
ate seneng rasana tak karuan jalan santai ben bulat sambil mung omongan ya bitopian senggol-senggolan adena seneng kabai rayuan Mona lagu kalian tiga kotu mangas tete cek norotena sana setan nekata maste kotu enga teka panandi bala teka seegin cembel teka badena neke cerita tinggalan zaman kuno nalikane wong Jawa dijajaran dong ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ning desa tambah yasa orang kedangan kok dadi londo blangkonan nganti londo ayune sak wenang-wenang nake pancen bae Sarip dikepuki Sarip ora trimo lurah gedangan dipateni wetan-wetan ngali jagoane baiti kusir jokan purwe abaji Kulan-kulan kali Sarip jagoan sakti masa bebuyutan baiti sunduk latih yen Sarip gaweane banjir balik ning asile diwene ke fakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno ajritane ludruk ya Sarip kabaoso Iye Pakne napa bune Bapak Senento jebol keranjingan poya-poya gegandingan nuruto kowe jangan di ngapa orang ngelingi anak bojo terima tiga plengi Neng Sulia jebol sukatan aku ora kelayapan pancine ki wis bengi arep mulai ora wani ora ewo aku iki pinter tenan bapak ning golek alasan warna-warna bareng wis konangan kebangetan yo pak nih ayo pisahan aku terima nyambut gawe dhewean
ning Suliha ora karuan maneman yen pegatan beci diurus tenan nyatane yo salah tenan aku ora keberatan Bulet tak mati Guna cuma perak kalangan Ontoko talabet Oleh saja Tubuh lemak jaga boleh Doa nabah Saking bulan imanisan Cuma tika gedung naate Bulet tak mati Terus Aku diramakan perak cuma Oh kalengan iya Oleh sakit je Tubuh lemak jaga boleh Mon mikirin Ada bulan manisan Tak kok tinggalin Iya alaki apa boleh Tresna bulaka nada engkana Cuma tiga getong naate Saong gunaka manalakaran nisan Tuli bintang Tuli lamar kari tuana Tresna bulele cuma deika Juta kira bulenya relain Coba jika beda bulan seka esto Ye yate bulan Ye guna cuma tiga malolo Bule tak mati Guna cuma perak kalangan Oleh saja Tubuh lemak jaga boleh Doa nama Saking bula doa manisan Cuma tiga gedung naate Bulan tak mati Perak cuma kalengan Oleh sakit je Aduh bulan mak jaga boleh Mon mikirin Bulan manisan Mikirin jika Aduh bak tanda oleh Tresna bulaka nada engkana Cuma tiga gedong naate Saong kenaka manalakar nisan Tuli bentang Tuli lamar karing tuana Tresna bulele cuma deika Ia tak kira bulenya relain Cuma jika ben bulan sekangen-angen Saya pikirin le Ya siang bermalam Bulan tak nyangka Sugen tak ngira Duti kamateke
Ya. Mau ketika tak lupa agak pusiri Aja mak lupa nih. Saterosa bulan gentean Tapi tak botel teleponan. Tadi bolsa kak Tapi jika ada tiktokan. Adik data kok Nambah tiga pota sayang. Sayang sarang kok kak pusiri Bangkok curiga polatan di paketan. Tei ketika deulang Hingga kita kekentengan Ate ngarep sabenarena Hingga lebur agentong Atur nuwun atas kehormatan Abah Gus Binto sebagai apa? Salome, Iya. salome, Ais. salabangku, nami, asai, menentangan, gotong royong bebarengan. Aduh, 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 salome, salome. Minum mimik dulu. Nali bromeng. Jadi songkok paling tinggi. Ah. Gotong royong bebarengan. Istilah Iya. Ae. Ya. Iya. Agak terle. Iya. Ah. Iya. Ah. Iya. Gotong royong bebarengan. Aduh ampun bareng hidup tak kenal kurlaku boleh mana kenal. Aduh ampun seneng aduh tak kira si paburung ala wong lanang ning dia wong lanang iki yo bapakne ilang wis bapakne Safaro mana? Safaro sudah.
Oke, Kilur alamat dia sudah oke. Nono bojone ilang wis. Sakno. Ilang tenan wis. Jebol sukatan Terus piye Pak Ning? aku ora kelayapan pancene iki wis wengi arep mulih ora wani ora ewo aku iki Halala pinter tenang wong lanang golek alasan warna-warna biareng konangan kebangetan bapak nih ayo bagatan aku terima nyambut gawe dhewean ya memang ora karuan tenan lho Cak maneman yen bekatan katane ya salah tenan aku ora keberatan Sing tahu ati risa bingung kediki sangat rika tinggal ore isun rasane kaya gato pikiran sering ngelamun sampai awak dadi kaya wong linglung Gendane kasih renteng turut gedang jam larat kaya selaka gadange ijo awe-awe marati Gede-gede dampalane Lokorana lemah sisa luar iku arane Sumarewet karya wangi kambange kopi Lorat kaya selaka
Sangale penang balotan ete mangak laban bulan kalak laonan duca kanca molet didin nale tak kau jenan Selambutnya kemas kening minyak mana minyak jumpai lorong dah benar tidak kau le rasa keingat mana ngerti betapa lo eger mangan sangale duma jejer bayi pokol sangat sangale mandet temorang maju temang let sulia sakit bayi polang kibenya Arya let seagen dia atur sabadut Coba salah satu orang kono dihitung. Diva Putri. Nek kurang dijangkepi ayo. 1, 2, 3, 4. Olu sisi. Mone barek kurang. Kelemu besok kapan dek Ojo kesusu Oh mas tante semoyo najan aku durung rujuk Ayah jaluk apa sayang tak jaluk werna-werna Mbok iya prasojo aku durung nembadani Oh ye apa wae sandang pangan lan papan iku wis mesti aku emoti maru lo mas waton kowe beti aku beti merisan raya gotong royong maunya besok kapan Dek Sri ya besok pagi Mbok jangan ingkar janji aku tidak ingkar janji Ayah minta apa sayang aku minta mobil Cherry aja Mbok sedang-sedang saja aku tembacan Oh ye apa saja sawah atau rumah itu sudah pasti aku ndak mau dimadu asal mas kamu setia aku setia aku cinta sampai mati kereta senja telah tiba di depanku
membasah di pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu, semakin deras air mataku. Kereta senjata membawa dirimu, bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu, hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis, percaya akan janji suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta senja akan kembali. Kereta senja telah tiba di depanku, semakin sedih rasa hati ini. Iya. Tak dapat ku berkata, hanyalah air mata membasah di pipiku ini. Kau belai rambutku dan kau usap pipiku, terucap selamat tinggal untukku. Tak sanggup hati ini berpisah denganmu, semakin deras air mataku. Kereta senja telah membawa diriku, bilakah engkau kembali? Di sini aku rindu menanti dirimu, hanyalah dirimu yang ku harapkan. Jangan bersedih dan jangan kau menangis, percaya akan janji suciku. Cinta dan rindu ini hanyalah untukmu. Kereta senja akan kembali. Itu watu sing cilik arane pasir, watu kambang kene ana ring pinggir. Buru ketemu awak langsung naksir, kelibetan kaya kelangan iki. Kuwi kelopo arane kelugu, disikari di poron dadi pintu. Saben dina awak kulur belek Sing kewedu ngaring gendang campur sawi, sampai kering mulia isun mikiri. Gendang raja sak corong dipangan codot, dimpiang burung nganggur kulisut pedot. godhong sawi enake urapan nopo, ati iki kaya mung kanggo riko. Gedang raja sajorong dibarekeni, dong percaya bedong toko iki. Dudu watu hang diarane pasir,
waktu kembang keling ana ning pinggir guru ketemu awak langsung naksir gelih pegang kaya kelangan pikir Uwit kelopo arane keluku oh disikari di poro tati pitu saben dino isun sing bisa turu demeneri kok ngomong sing gawetu ngaring-ngaring bagar gendang campur sawi sampai kering ulia isut pikiri gendang rojo sakjara dipangan codot dimpiang burung nganggur kulit isut pedot Godho